Hello ladies and gentlemen, ni wa muhungu wanyu nk'uko musanzwe mubizi Kiki, nshishikariza umuryango bwa mbere kuba wakora like, share, subscribe na comment kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru ajya kugira abo wa mbere tubashe no kwagura uyu muyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru dukesha ikinyamakuru cyandika hano mu Rwanda Igihe, aho ikinyamakuru Igihe cyanditse ko u Rwanda rwageze ku bushobozi bwo gutahura ibyorezo byose mu masaha 24. RBC kandi yatangaje ko umwaka wa 2024 ushize u Rwanda rufite ubushobozi bwo gutahura ibyorezo ibyo ari byo byose rwahura nabyo mu gihe cy'amasaha atarenze 24. Ibi kandi byatangajwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC Dr Rwagasore Edison ubwo yaganiraga na RBA. Kandi uyu dogiteri Rwagasore yagaragaje ko iyi ntambwe yatewe ari umusaruro uturuka ku masomo u Rwanda rwahuye narwo ku bijyanye n'ibyorezo mu bihe bishize, bituma hafatwa ingamba zikomeye zo gutahura, gukumira no guhangana n'ibyo byorezo. Kandi uyu dogiteri yagize ati icyorezo aho cyaturuka hose nk'igihugu dufite ubushobozi bwo kugitahura nibura mu masaha atarenze 24. Nanone dufite ubushobozi bwo guhangana n'icyorezo mu buryo bwihuse. Ubwo bushobozi twatangiye tubwubaka mu minsi ishize ku buryo twumva ko tuzakomeza kubwubakiraho kugira ngo dushobore guhangana n'ibyorezo byose bishobora kuza mu gihugu cyacu. Kandi nk'uko bagiye babigaragaza, bagaragaje ko u Rwanda rufite itsinda ry'inzobere z'abaganga bafite ubumenyi mu guhangana no gukumira ibyorezo, barimo gutanga umusanzu no mu bindi bihugu byo muri Afurika nka Sudani y'Epfo, Kenya n'ahandi, binyuze mu bufatanye rugirana n'ibihugu n'inzego z'ubuzima nk'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rizwi ku izina rya OMS. Kandi iyi ntambwe mu rwego rw'ubuzima yagarutsweho na Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga Abanyarwanda mu isangira ryo guherekeza umwaka ryabereye muri Kigali Convention Center ku wa 30 Ukuboza 2024, aho yashimiye abakozi bo mu nzego z'ubuzima b'abakorerabushake n'abandi bose bagize uruhare mu guhangana n'icyorezo cya Marburg. Amakuru twari tubafitiye nahagarukiye, mukomeze mugire byiza kandi Imana ibarinde. Njye mwabanaga muri aya makuru nk'ibisanzwe, mbifuriza happy new year kuri mwese. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.